алейкум бачаҳо. Дарси навбатии мо оиди установкаи Visual Studio 2008. Хоб ан ҳамин файли ISO-ай. Мо файли ISO-ро ба ультраисо пӯиш мекунем. Пробный периодам ҳам меҷакам, барои ки ультраисои мо ключ надорад. Ҳамҷа чӣ хеле ки мебинем, мо дорем ҳамин тари чизакора. Извлечь ба айҷа шумо метавонед ки ба айҷа создад образ извлечь ҳастай. Ира биҷоқем. Создад образ CD-ра. Ай худаш установка мекунам, дар инҷа дорем установка кардагиша. Яъне извлечь кардагира ина файле ки мебинем. Анами аммо мега ки диска ина ки диск нестай файли ISO сохтагия. Ира мо открит мекунем. Намеда авторун экзи ҳастай. Авторун экзиро мо пахш мекунем. Хоб разрешение мепурсад. Бале. Ана ака установид Visual Studio мега ина дутта установщик дора. Ҳар ду ҳамиёра установка мекунем. Ине ки яку маслиҳат метавонем ҳамин бологиша установка кунем. Хоб установка саршид. Майрази шумо да якта то ин установка шудана хеле вақт дар корай. Шумо да мефаҳмонам барои чӣ махсусан Visual Studio 2008 интихоб кардем. Сабаби якумаш дар ие ки Visual Studio 2008 мо дарси навбати моро 10% оиди C++ гузаронданем. Леки C++ 2016 ра ман C++ 64 бита барои Windows ман наёфтам. Анаи дар и боша ҳаста. Обҷада регистратсияда мо меҷақем. Ман розиим гуфта. Ира пахш мекунем. Default full ҳамин инсталла меҷақем меравад. ин ҳамҷада компонентое ки ай тараф дидесен ҳамаи ҳамин озираша бояд установка шавад. Баъзеаш суст, баъзеаш оста, баъзеаш тез установка мешаванд. Ҳамаё буд шавад. қисми якуми кор ба охир мерасад. Давомша мефаҳмонем. C++ дар Visual Studio ҳастай. ҳам C++, ҳам C# ва ҳам Visual Basic нав. мо метавонистем Visual Studio 2015, 10, 19, 22 ба шумо установка карда фаҳмонем давом шавад. Мақсад ай иборат буд ки ҳамин Visual Basic дора C++ ки дора ба забонои пешина таъми гӯш шабоҳат доранд, монандӣ дорад. Аммо Visual Basic нав тамоман Visual C++, Visual C# дар Visual Studio 2022 тамоман монандӣ надоранд. Фарқа чун аз замин то осмона бигӯем фарқ мекунад. Хоб барои ҳами мо ай 2008 сар мекунем ки кам кам ба пешниҳо шабоҳат доранд. Хоб то установка кардан шака ором акак мешинем. Монтаж кардан бибуре. Монтажда фақат бинам бинам. Монтажда анавиш ҷа инаи файлошон бис тайда пауза да менем намешава. Ина ё та якта установка мешава кери телефоном мегӯям. бо чӣ данаи хел экран пайдо мешава. мо дар инҷа финиша пахш мекунем. ҳозир экрани мо гум мешава, аммо аввал да гуфта будем, аммо пайдо мешава бо ина. Якум дим гуфта будем, агар дар хотир дошта бошем. Димша пахш мекунем. MSD-на установка мекунем, барои ки ҳам якчанд библиотекаи дорад. То установка шудани як қайдига интизор мешавем.
اینایش هم استانوفکا شد. خب سببش خیلی گفتم برای چی ما را استانوفکا کردیم؟ برای که سی پلوس پلوس یا نمی ویژوال استودیو 2008 با همون ارگینال سی پلوس پلوس ها کم کم مانندی داره. و در درس های با سی پلوس پلوس دیره شروطار میگیم چطوریه. اینجا در مگه هم یک کامپوننت استانوفکا میکنه، یک کامپوننت هم کمتر وقت میگیره. حاضرش داخل تلفن رو پاوز دادم میمونید. استانوفکا کشید بعد بود سرش میتیم. او بیره پالی پاون میکنه. او بیره میزنه ایسی میره. او را ساز کنال یادم شاید پیدامش آخر درک نمیوید. هر را یادم میومدی. دیگر را مشتم کنم. دیگر را مشتم خیلی اتیم مفاهمه را. مکتبی دیگر برای جایشان است. چیه؟ آبین ایش هم استانوفکا شد. شما فینیش را پخش میکنیم. تمام. از این برنامه من اینه. بیا رهنمی در کنست اگزیت را پخش میکنیم. یک پاپکرم محکمش میکنیم. خب اینجا در وقتی که پخش کردم اینه ما برای که یکم بار استانوفکا کردم برای این در اینجا پیدا شد. و باز میبینیم که یکم بار پوشیدنش رنگ هم پیشنه میشه و دیونی. و بله ای سببه که ما در اینجا پیشکی استانوفکا داشتم رو دلیت کردم برای شما ای سرکا استانوفکا کردم. این خیلی برامد. در نوبت خود چیزی که در زاگرس که یکم میشه زبان را میگه انتخاب کنین کدام زبان نمیشود. شما اینجا زبان سی پلوس پلوس انتخاب کنین. هست ویژوال بیسیک و سی شارپ بعد هست ویژوال سی پلوس پلوس همش انتخاب میکنین و پیدا میشه در همین گونه لوحه و برای ساختن حجت نو برای فایل پخش میکنیم بالا در فایل همین گونه چیز میبراید نیو اوپن ما نیو در انتخاب میکنیم و نگاه کنین است پراجکت یعنی پروژه نو و برای پروژه نو پخش میکنیم حاصل میشه. من اینجا بچه ها نگاه کنیم هست ویژوال سی پلوس پلوس برای که ما در اول همین را انتخاب کردم. بعد در پایین است other language را پخش میکنیم. در جا دیگه زبان ها پیدا میشه. چقدر که میبینیم هست ویژوال بیسیک هست ویژوال سی پلوس پلوس ویژوال سی شارپ ما در همین ویژوال سی پلوس پلوس باشیم. نگاه کنید در جا هست ویندوز فورم اپلیکیشن و هست ویندوز کنسول و بنا در تاش وین 32 کنسول اپلیکیشن. وقتی ما ویندوز فورم اپلیکیشن انتخاب میکنیم در اینجا پیدا میشود رنگ ویژوال بیسیک با فرماش پیدا میشه. اما وقتی کنسول انتخاب میکنیم رنگ بیسیک همون کنسول می یعنی کد را می نویسی برنامه را سر میتی همون خیلی پیدا میشه. و ببینید درسی آیدی نصبی ویژوال استودیو 2008 در کامپیوتر تو درس های آینده در بلند خانه آباد باشید.